Haka kharlai tarik unailar arajar arpuai kedai kesngi keba ulo badum laka ya kejat benriu jongi haka ba uai ni kinongi lambarim ka HNLC ba Chesterfield thank you wala du no yala ka jong jing im haki kitang suloi jongki pulit haying sa jengu hamaulai kenton masar shibanta ban kan mau burom yo ni urang ba ki ba haying hasem kin salek ban bu sentiu haulum jingtep jong ni urang ba haka kharlai tarik haka por arbaje no phai sngi habai kren bat upara jong ba Chesterfield thank you ba granary halor ki jingdawa jong ki ban IT no ya kane ka case ha ka CBI urai thu ba ki ba hayeng hasem ki trang bat ki kwa ba sarkar kan IT no ya ki jingto ket sha ka CBI henrei nagaleng sarkar kam sum kwa ban le ya kata dei halor kani ba nagaleng ki ba hayeng hasem ke lalek ban ujor no sha ka high court jong ka jela Meghalaya bat karpat ya ka ban IT no sha ka CBI tongin sngap ke ik ba upara jong ba Chesterfield ba granary thank you udon banong halor kani Ching tak kit ting mbakal menta habai di kani kes jong men jonga menta kala ya high court ting ada file affidavit nak leng jongi ting nak leng jongi kila file kala te menta pak basa longi ha prepare mengi kipa kaya ni minum sange ai mengi teng bahi ya kata tang ni nak leng bahi ngi pat tip mo bata kalau menta pak nginwa ke mar maki kila penjak menaruh nrek original tekan dambe da kalau tak tur ngin persyang benwa in toket nak commission da kalau en bersyak nak leng jungi bahayeng jisha ha pendam sali mo hakui klen tapi sali jisang di rompek bak ngimun nerngi pak bahayeng kalau bang tip nak kerteng jungki pak di balik ngitip ta long ni suhun nak hun nak ta ni ma bang puli teori pak long ka biang ta hoi kijak kerteng nre ke kom ka findings pak ka biang habi dia bakal ni ka kes men jonga hang jing shisha mari lawan phai pi la song thai ting balung ngap kalong beli kim sukam kisu eliminate bi ta hi ga bo jing kli jok sarkar beli kam kem beli sep tieng ban kem i dan yu handat pak sep tieng ban kem i ya dan ke i serendat memang la ki ai na i ban nyesai ban nyesai mo del ban nyadai de kata kan ndai ben chusep yak no to pilong ki destroy no iki ba idon mi ndai pikam pathar pat i ba kikam pathar i perlok jing i ma i kam pathar ndai ben ba kam i perlok jing i ta play phim su kam i kan ye thu me kin tra i ba jang ro kan ta kan ndai ada ki susim jing im gumne kumot wat kini nong yang sembalang ro da kum kejap ndai ngim teliang kebo jumai nong sembalang wi pai we ino kino nama phim lak bentip hidden agenda ba yang phim lak bentip kono no ke port eliminate da kono no ke rukam ita babu jeng ma macam berjungi dan ngi macam beri mentally bak justice ka hok ngin mira ketang ni kadang tak kin jeng pun memperpau sarkar jeng teng jeng ki kapan pau ba maki jeng kitila ada ki pun pau kerteng kemut maki pak ki sapla bo phau eu bi si pi septi ngi ta bi oklau tu nong sale nong sa khot hajer ta kada ku mersi habida daya bi ngap ngai bakinya da bi bakal unta astem gila ida bi daya bi ayung bisa tengi ipatai bi kum ka baja ke ik baja jing shabe nre bana kal sarkar ngim community so nak le jing ge ying community stan ka high court benang brom kan ai ge jing bisa boh mala chung penyap klep i ka di model case hadu mentang impat yo era ba ka tu ka thlio pa ki ba pe makir do mentang dang i sa tum tu hi do mentang dang i sa ka ying bisa ka pan ge jing shang i kemen kata mang ngiu i ap i panik CBI mai kwa ji siapi maka sarkar pak timan CBI ngintip na ke ikada yo kalap iki badi iki takada ki chep ting thathat an CBI nei nak lenjungi bahin tangilang welcome CBI ngin CBI nomor ikran ke ji sia ke baja tu sing me katali ngin mungap bakal adan hiru tambang ngin mungap lan nuru la adan me katang ngin lan la ngalen kuma priyo ngadan kuma blai kila adan gi sarkar buan hang ni kila offer ki kam gi jam pisaru adan hi tambang long official mangalapan dengan Britain kimno kalau nak ke give antik tambah nak lain juga ngim tre give antik kemot ngim compromise ke kes kikin ada ke kam sarkar ida pisah ndai ngim tre ikin tak kita ke bakal mentate kalau bikum joi kinum ai bisa lan nur kata akibat kena bersini sarkar li kampoi syuk ngim kan men syuk sarkar ikan men sangka high court